phim khur hle te ang u ziak tu sang te Ronald Peter athon ni bung ni chang som pokwa le som ni an ma ni chu chiat na boy ni chung rangin mi te chu boy chua thu an tiam thina mi ngam tu apiangin chumi ngei chuan boya asiam thin ani lalpa le chandam tu Isu Krista an riat awanga khovel bol hlo na te an tlan chua san nu in chumi veka chuan an tan le a ngama an om le si chuan an om je nu nung chu atir ai chuan alo cheta jok ani ang kan nun hi kan phim khurpui avatul tak em piang thar lova poisak nei lo taka kan nun hian chatuan thi na min thlen don ngei si a lalpa a nun thar nei to sual kalsana ama minga thil tha tia lo om thin to te po an nun pa nga ya an kir le chuan ama ain an lo chezok to thin an tan thim cha mup chu ruat ani to ti in min ril ani hi thu tak riat nuwa angaya kir le hi thil poi tak avani don em kong fel chu riat nuwa thu pek thiang hlim an hne na kol tir chu hoisan ai chuan kong fel chu relo sela an tan a thazok tur ani si a tia lo soi hi kan chunga hlena a omlo na turin kan phim khur hle hi angain rin na a ding hetlat mi kan ni hi avapoimo em hoi kir le to lo tura sim na tak tak thinlung puchunga kan lo hriat to te chu lalpa be seitlat na nen kan nun ngam hi angai ni hun tha hi kan nei reng angem tu ma in kan rasi lo mi hring mai za awanga suala omreng po hi a om ve thei tlat si a lau tur dik hi lau ila kan chunga rorel tu tur kan lalpa le kan pathian ma a hian itlom ngamang u rong bol tu in tingei te po boy chua thu soibang mi lovin hurna sual le kong danga filim lo tak tak kan tam to ani mel himo pathian lau lo man le khongaya min chan dam na ngai nep kan ni chuan kan chan hi alarap thak le donani mi mua thaom tharau mi ang tak sual boya om ni reng si hi kan tam to ani mel hi diklo tak po in nima se kan in chek nga photanga chumi nuwa ka piang thar le mayang emo he nu he pa hi kamut pui photanga emo hei hi kan ti phot anga chumi nuwa ti tak zetin lalpa rong ka bol le ang ti hian rilru kan lo nei ngot ang ti hi a hlom viau thei tlat ani enge kan malama om don ria kan om mi si lo tun lai hun mor to taka hian mel ma pa hian a thei top a chuana sa ani hi Jezebeli tharau katimaya hurna hi a hluar hle to ani hi mit mei amu masa aniang chutiang te chu ti tur po omlo an du na konga ri mia thei mai an tam to ani mel hi pathian in kan taksa tibol hlo chuan pathian thung rul na amungei don si a sual ata tuna tlan chuakin lalpa ke bula tlulut thuai ila akhongai na kan la chang mial ma na reilo tenom na thalel lutuka suala kan tluk lu to hi chuan kan ngai tua na mangin sual hian min lo ne reng to in thi na boya kan lut reng alo ni to thin
kan ma a hian nun na le thi na mal som na le an chia a ani hi kan kholo pui mit mei ven lutuk te hi a thei mi mit mei ven ai chuan lalpa ti na a sual kalsan ngam hi a thazok sual awanga tor chatuan ai chuan lalpa awanga reilo te tora chatuana nun na alu a thazok hle si a lem chan hi a hun to lo tak zet ani pathian engkim mu a retu ma a hian langlo tura thu ruk thei a don lo ring lo mi po nun na a kan lu thei nan lalpa ipan thuayang u ring tu der nun nei po mi hlang Krista a ni turin in lam letin sual sim na tak taka ilutang u kan fel na te thleng hian sim vek ila kan fel na Krista hian in thuam to zokang u pathianin min langai dam le mayang ti in kan loin thlamuan ngot ange ti sual le to lo turin lalpa hne na in hlan tharang u anin min lo khongain min lo ngai dam na sa hle don si a sam som thum palina chang song pariat atanga som ni pani lalpa chuan thin lunga lung chhia te chu a hnai thina ril ruwa in chhira piang te chu a chan dam thin mi fel hre omna te chu atama nima asela lalpan chung zong zonga chuan a chan chuak thin aru zong zong avong tha a pakhat ma ti tlia ani lo thil thalovin mi suak sual te chu ati hlumanga mi fel hotu te chuan thiam lo an changang lalpa chuan a chhia hlo te nun na chu atlan thina ama arin na ngat te chu pakhat ma thiam lo chang an om lovang lalpan mal som cheu ro se